khai chung ekdam accidental ungkha apano chung wan sok maya mohai ongnai huni bo haipano kisa sini kupal kaham umani kaisa khai churai rok chung suti rui nogo rok hormani samoi no ungkha hayang khai churai rok tongkhang khai belai posto mangkhamu chung khai incident ungmani khai mohai no ungo miale sini weather boy dam hit salbo tungmani khai churai rok bo kroksa phano kurui nogo suti ro horjak o sini Bengli New Year Good Friday Garia Puja rok tongma bai hapta kaisa suti chung rui churai rok khai Friday dino borok nogo thangkhata khai nia Saturday khai holiday kroksa phano kurui hostel o khai amohai ungmani khai current ni bisingtui short circuit ungmani bisingtui khlaiwi spark ungui amohai keno or chungui mohai or bai khamani mohai no sar o hostel bisinglai boys total bosuk jono tongmane boys khai borok 30 to 35 mohai no ber komno churaile abangya botma girls dinna boys boys tui o student rone tamo rok kham khaba student rok ni borok ni mani tongmani ro o boy khata khai uniform khai bok ni bedding pirok khai box tarang box ro mani ro joto tongmani ro khai joto kham kha kuno na rok mani student rok no school banda 1 week ni bairu tabo borok phaikala borok tongnai ba tamano pornai borok lai khamui thangkaba tabuk abono chung wansugui wa wanakha khai tam upai khlainai hunui chung upai rutugui tongo taratari chini tangman khangkhai kaham ungnai de hunui chung wansugui tongo managing committee hubo school ni khai je sarkar ni chini higher authority chung suba manai ro block digi phanong thong SDM side digi phanong thong hangkhai chini o elaka ni MLA phanong thong bongni bisingtui sarkani bisingtui compensation eba reimbursement ki sasuk mangkhang khai chung upai tongnai hayang khai chini bisingtui sini de chung phan kurui ungnai sa posto manai chung government ne borok rok phairok dai na pha contact dai khlaiga tabuk jora khai borok phaya ko karan khai tini boro bibar sunday ungkha office close khai khana bo Bengli New Year khai khana sone 14 15 bo Bengli New Year ungnai khai 2 din 3 din lukle official yang sarkar ni office ni borok bo kono phaimaya ungnai huni khakawo office ro khulu khuluwa khuluno borok je phaimanai ro bo phainai huni ang sakla sir abai ke incident agero bodai ongkha uya ko mo hai kun abo first time school nim bungtamo Standard English school abo tamo public ya government abo non government organization naharmung society bising tui chung sawi khaimani total student bosuk tongmane ro student khai day scholar by sini hosteler khai 350 60 mohai ro hai pano hostel ni surai de kom nata chung hostel surai de kabang na ro ya boys wo 30 to 35 rok simi no khai girls khai 20 rok simi nung ke oroni ang oroni headmaster mung achung kong hambaisa ये कैसे हुआ ये तो शायद हमें भी एग्जैक्टली पता नहीं लेकिन करंट शॉर्ट सर्किट से होगा कब हुआ 3 बजे शाम को कल तो फायर सर्विस आया है जुलाईबारी से भी आया ओनू बाजार से भी आया उन लोगों ने बहुत कोशिश किया ये बॉयज हॉस्टल या गर्ल हॉस्टल बॉयज हॉस्टल है कितना स्टूडेंट रहता है 40 सा रहता है ये स्कूल का नाम क्या है स्टैंडर्ड इंग्लिश स्कूल जब आग लगा आप उस टाइम पे कहाँ है मैं मीटिंग में गया था कहाँ है मैं अगरतला में तो उसके बाद आप कैसे खबर मिला है फ़ोन करके बताया था जब हमने स्टूडेंट को भी छुट्टी दिया था 1 दिन पहले तो हमारा भी बैड लक बोलने से भी हो सकता है गुड लक भी है जो स्टूडेंट नहीं था उस समय ये घटना हुआ अगर स्टूडेंट है तो क्या होने वाला है यहाँ
स्टूडेंट है तो बहुत रिस्क हो सकता है, इसीलिए। ये कितना ये फर्स्ट टाइम या हाँ, पहले नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम है। बहुत आजकल तो बहुत गर्मी है, इलेक्ट्रिक वायर जैसा शॉर्ट सर्किट बहुत हो सकता है।